Usilazimishe kitu katika maisha. Usilazimishe heshima, usilazimishe kukubaliwa, usilazimishe kupendwa, usilazimishe kupigiwa mikono watu wa kuheshimu, kukubali. Usilazimishe hiyo yote. Kitu cha kufanya ni kujikubali. Jikubali jinsi ulivyo, kubali nguvu zako za sasa, kubali pia udhaifu wako ulio nao kwa sasa. Lakini tafuta jinsi ya kufanzia kazi, ukaurekebishe either kwa kusoma vitabu. Jikubali, hautakuwa kama wao. Jikubali jinsi ulivyo kwa sasa, jikubali kabisa. Kubali mtaji wako ulio nao, kubali kipato chako, na tafuta jinsi utajirekebisha. Endelea kutafuta na kupambana.